bigenze bite se kandi? Ahise akupa ba uziko yaramaze kunyemerera imbabazi. Uretse gatoya ikintu cya mbere ngusaba ni ikintu kimwe gusa, nuramo kunsubije ibibazo byose ndi bukubaze turongera tube inshuti nka mbere umwiryano ushire. Sha gakwa mbazi ibibazo byose ushaka ndagusubiza nta na kimwe nkumishe pe. Okay. Ariko se wari hehe wa murezi we? Nari nitaye wa? Wari uyitaye he? Umva man. Diru yacirarya. So nari mfite ubwoba ko ibintu byacu bitazacama ariko birimo Imana ndakubwiza ukuri.